Sagudahin nga rod ti surat ni Pagayam a Zeni. Dear Cousin. Sagbay man ngayon isalaysay ti pakasarita kasinyong kablawang kay man di Tanemers Studio ti naragsak nga aldaw ken orasyo amin. Kablawak pa digiti padak nga dumdum nga ken agbibuyay ti programam ket naawis ti riknak nga mangibinglay ti pakasarita kasinyong tangamin adda parikot ko iti pamilyak nang runa iti anak ko nga lalaki kastameten kadagiti nakaikamangak. Saan kami idi nga nasinged kadagiti nakaikamangak kasinyong takalpasan nga nagkalaysa kami kini Oliver nga asawak. Nagnaend kami iti kabisera. Ta asideglaeng ngamin iti pagtrabahuan mi ngagpadpada. Uray idi nagsikugak ken impasngay ko ti inauna nga anak mi nga ni Zeus. Inkedeng mi nga agtalinaed kami lata iti kabisera ket nangala kami laeng iti kabagyan mi nga kadwa mi nga agaw-awir. Uray idi nagsikugak iti may kadwa gundaway iti may kadwa nga anak mi. Awan iti panunot mi nga mapan kami makipagnaed kadagiti nakaikamangak iti nasulinek a lugar. Tamasayangan kami. Kapilitan nga isakripisyo mi ti trabaho mi nga duwa nga agasawa no bilang laeng ta agnaed kami ijay lugar da Oliver. Siya kamin ket agapuak iti sa bali nga probinsya. Kabailan mi met idi kasinyong taadamot ti kasinsin ni Oliver nga kadwa mi nga mangay-aywan kadigiti anak mi. Ngem idi ta dumadakkel dan nakiinarem meten ti kaanakan ni Oliver ket nagasawa meten. Kapilitan nga nagresign iti trabaho tapno full time nga mabantayak maaywanak dagiti duwang anak mi nga da Zeus ken ni Charmaine. Ket nilaengen Oliver nga asawak ti agtrabaho para kada kami. Ti makadakes kasinyong bayat iti panagdakkel dagiti anak mi. Nang runa iti inauna nga ni Zeus. Nadlaw mi nga adda ti madinga timaod nga ugali na unugalad na nga patsek nga impluwensya dagiti pada na nga ubing iti aglawlaw wenno iti arubayan mi iti lugar mi. Baybay ak ngamin ti anak mi kasinyong nga maki pulpulapol kadigiti pada na nga ubing iti karuba mi. Angem jakmat na pupuutan nga na-impluwensyaan gaya men. Nga amuna pa yen ti agsao iti dakes. Aging nga amuna pa yen nga sumungbat tunggal bagbagaak wenno kasaritak. Ket no baunek ko nga adalang iti paubrak ko mga sangkabasit laeng nalagan mod laeng naglaing agpambar. Santo mapan makiayam nga dito agpakpakada. Bakit dito inaudi nga ni Charmaine, ta adalay ito balay, ta managbabain, hanunay nga makiayam kadigiti pada nga ubing, no lang ada umay nga ubing iti yan, miss, iso lang ti gundaway na nga, makapulapol lang digiti pada nga ubing. Ngayon madanagan naklaunay kasinyong iti inaunami nga na Zeus, tano mabalbaling kumakit jak kayat nga dumakkel iso na akasla kadigiti ubing iti makitkitak nga ubing iti karuba mi nga malasin mo di ubing da pelaeng tikas lang awan ti sursuro dan awan ti disiplina dan awan pa iti babain dan kadagiti naganak kadakwadan di da pa amot agdayaw kadagiti natataengan ngem ida makitak to pe ngamin digiti elementary students wenno pupils nga amudan ti agbisyo teenagers nga nalaingen nga uminom iti arak ken agsigarilyo adda digiti rabii nga adda aggugulo nga kaaruba mi aggaapa kastameten kadagiti babbaket wenno babae nga
naglaing da nga agmarites, agchismis. Kaya di may nga aldaw nagsaritaan mi iti asawak nga anya nga tano sumapul ka laeng ti trabaho mi J. Ilio, ha? Amom mat zeni nga narigat tag sapul trabaho di lugar mi. Ta nasulinik nga lugar adya eh. Kung may isa, di pi sigurado na da makita ka trabaho. Saan ka di nga amom met talon tasigod nga agtaltalon met ti obram? Unang nabintas ti trabaho dito yung kabiseran. Bakit? Kat natalgad ti trabaho kon mayat mo ti pasweldo da. Kung may isa, saan ka di nga nakasanayan ng digiti anak ta dito eh. Mga no may kawad no agdaid tayo jay lugar mi. Awan ka diti madmadlaw mo kini Zeus. Isuda nga kapsat. Ha? Kata, dagiti laeng ibagbagam kanyak tunggal sumang petak manibod iti trabaho. Ti amok nga mapaspasama katakwada. Ta si kamat ti makakitkita katakwada. Bakit? Isong nga rod lakay. Kanahin kong ibagbagaking ka nga. Kaslama din deta ti manor nga ugali deti Zeus. Iso nga kanahin da nga agapa kini Charmaine. Tadayta, nakapidot iti madi nga galad. Madi nga ugali, manipod ka digiti kayayam na itaglawlaw. Gagangay lang dayta bakit ti agkabsat. Adayamat ti agkabsat nga di agap-apamat. Uwi nga saan nga normal dayto lakay. Kanahin ibulbuli na ti ading na. Iso nga, adadigiti gundaway nga, mabaot ko ni Zeus. Ang imtunggal bautek. Kaslayad adana. Kaslayad adana pa kasla agrebelde ti. Ay, lakay. Madanagan naklaunay para kinkwana. Saan mo ka di madlaw? Nga niya, tiyan niya. Mabaybay akpayan ti bagik. Taagmalmalemak agong unget. Agmalmalemat nga mapangkugungtan ni Zeus. Nakarigrigat ko nga mapansuksukunan ni Didakaruba. Taam mo na matin ti aglimang. Sungbatan nakpay no kanoong tak. No jak la mabain iti karuba, no jak la mabain ka talaga nga pagsawsawag dayta iti sangwanan di kay ayam na. Ay na bakit? Anusam di ti ubing. Kasta nga talaga ti ubing. Winangam saan nga kasto iti kayat kukuma. Nga panagdakkel di ti anak ta, Oliver. Pati bagik mabaybay akon. Di ka di makadlaw. Nga niya. Tunggal sumang petak. Diyak pa'y maistimar ti bagik. Iso nga tunggal kumulding ka. Nabanugak. Weno saan. Asla maalak ti agbain king kata. Kasla nakaluslo siyang intilangak. Idinto nga. Sa anak man nga kasto idiagtab trabaho agpay laang. Ay na. Padasim to pala kasarita ni Zeus. Bakit? Saan nga basta-basta nga agdesisyon o kasta abanag narigat pat nga ron tadi tamat pa amon no anyan gasat ta jay lugar mi no bilang laeng. Iso nga kasaritam to pa laeng ni Zeus tabaring dumalan pa laeng ti sao. Bakit? Hello ba ni Auntie Milagros Ruiz Padilla, ni Virgilio Peros, happy watching keng ka, ni Bayaw Michael Oherio, Carl Gerald de la Cruz, ayan, happy watching Balong, bueno si kakadidati papi. Kenny Miss Ann Gray, happy watching pa. Into namalpas ka mangan, Zeus. Kasarita kan tuman. Ngamin, amang ano, agpukaw kan tumanan, kadi kan tuman sa pulanen. Anya ka diti bagayo kanya, nanang. Basta, ilipas mo pelat mangan. Noong tandak tumitlaeng, saan latan?
Api ngamin nga ang tandak lang. Kit amok meter aramide ko, nanang. Anya? Kasano ko mga amom ter aramidem? Alaman? Idin to nga di mo pe amo ti, din pe amo tumulong dito yung balay. Oh, mano pala titawin mo, Zeus? Sakit kasta nga, imubingan ka. Nagadun di kiti tumaod nga mading ugalim. Kanayin ka lang nga gungungit. So nga kay ko ti rumrumor git. Takanayin kay nga ungit. Saan ako mamit nga gungungit no natulog ka nga ubing? Saan ko man lang ibibusin ti kanay kon? Anya? Ay, agsubli ka! Zeus! Nagloko nga ubingin. Tinalikod ang naklatan. Apex ang sangit ka, Charmaine. Pinirdi namin ni Manong Dede ay ayam ko, nanang. Anya? Sigurado ka nga isuna? Baka met no sikat na kaperdi, di mo lang na puutan. Sama nanang ni Manong din ang perdi. Ngamin, pinirdi na mismo iti sangwanak. Ay, nagloko day nga Zeus. Kaapi nga pinirdi na. Anya nga gapo? Yakam mo, nanang. Diyak balangaro da unin. Diyak langaroten panpansinin ni Zona. Ngim na pan na pa kinugtaran tay ayam ko. Sana binandikan. Naglaglag diyang ubingan. Nanang. Baotin yung toma ni Zeus. Baaman ako. Ay, Zeus! May gaman titoy! Zeus! Kapiti among di ka makamata. Abiyaya nanang! Naiko! Batan nyo tabadog nalang. Abiyam nagtaray ka! Abiyam maninaya nanang! Apiinan anong jay ayam ni ading mo kit kabarbaro day jay! Sak kaya, imbaga na lang aruden. Saan nga gulbod ni Charmaine? Api nga dinadail mo! Linukok lang nanang. Linukom? Dinadail mo dyan nagngina nga ginatang ni tatang nyo? Para kinkuha na? Bagi naman. Awam met ginatang ni tatang kanya. Kasano nga igatangan na ka? Di na ka pa magkita gatangan na ka ang awang kamat. Di mo ka dinakita di ginatang na king ka? Di na ka di pa intad king ka? Nangingina mo di ginatang na kiniading ko. Ay na Diyos ko, ay di mo lamot agadin. Anya, dinadail mo di ay ayam na gaputa. Agimon ka nga nanginginan di ginatang ni tatang mo para kinkuha na? Talaga hindi nga ka kay kayat yun ni Charmaine yung siyak. Iso nga kay kayat kumet dito ruwar di kati gagayim ko. Tsak kahit kagawid dyan. Anya? Ay api ka sa tibagbagam. Talaga met, nakungungit kayo. Ibagpwede kati kay ayam ko dandi da kungungtan. Anya? Agawid ka man? Makit man? Anay ko, talaga tiyagdakan, anay ko, nanang, sarding yun, nanang, agawid ka, guyudin ka, uri, andyan di bagbaka di makakitan, talaga nga nagtangkat di ulong nga ubingin, ha? Salbag ka nga ubing, ha? Nanang, impatandak, nanang, anya, bagsawan lang pwede dakasan, agsaga na ka kanya, makaawid talaga, agsaga na ka kanya, sa'yo, sumubsobrakan. Nasakit mit tinakim ko lakay, ti pa nang bawot ko kinkuha na itay. Alos tunan. Tsaka mo, takas lang limedemlatan, ti pa nagkita ka. Naibawot ko kinkuha na deti. Alos tunan. Kasta unit isangit na, nagipulong kanyak. Kaya't ko laing met nga madisiplina ti anak ta, Oliver. Maawatan ka bakit? Ay, pasensya ka mo ito. Takanayo nakawan nga magdisiplina iti anak ta. Kinasarita kita eh. Kit nagtungid mo ti ibagak nga sanan nga ulitin tinaramid na. Kit imbagak king kwa nga kasarita ka mo.
Saan mo tumutin nga babautin ni Suna? Saan kumit nga kahit nga bautin ti anak ta, Oliver? Amom na kumano ka sa nuna ngayong babain. Pagsawan nak pa ti dakis ti anak ta. Iso nga rod. Ay, sakman na mo na aping nga. Kasta mo ti anak ta. Makaayayo mo ti di. Deta nga rod. Kanayin ko ngay pagbagaking ka. Napidot na kadagita kay ayam na. Impluensya ni iti kaaruba tayo. Taamumat nga nagulo dito eh. Diyak ba't impagarap nga kastigayam diti kabisera. Di amok kat napinpintas ti biyag tayo dito itaas iniglaing ti pagtrabahuan ta nga. Nanduangin. Kasti magayam ti pagbalinan di kiti anak ta. Diyak pa'y napuutan nga nagkatunusan na nga agkabsat. Iso nga, pangaasim ko Oliver. Panunutin nga nalaing, nadising-asing ko. Nasaysaya at siguro inta makipagnaid ka dagitin dadakil mo. Uri no nasulinig nga lugar ti ayan nyo. No iso ti iso ti makapagbalbaliw ti anak ta. No makatumpong kadigiti ubing ijay nga natulnog kadagiti naganak kadakwada, nasisingpot da. Bareng no sumingpot mo ti anak ta. Bareng no maator pa ti mading nga ugali na. Patsem ka di nga. Makatulong deta panagnaid tayo jay. No bilang laeng. Dakkel ti pamatik lakay. Dakkel ti pamatik nga ti panagyan tayo diti kabisera. Kit isot poon ken gapunan no apeng nga kasta ti anak ta. Pangaasim lakay. O sige. No siya lagi dit amo mapagsayaatan ti pamilya tayo. Isakripisyo ti trabaho diti kabisera. Agyaman naklakay. Sumapulak to ti sabali nga trabaho dyan na. At sabi ko alis to akto lang ang makastrak iti trabaho. Ay nasayaat mo't Baraw, Oliberta. Napununutan yon ti umayagnaid dito lugar tayon. Kasano nga iti trabaho di kabisera? Nagresign ako na nanang. Ay kita, adumot ti trabaho dito baka. Amumot ni Oliver tagtalon. Kat sika, Zene. Adumot ti among matrabaho, saan ka di? Ay, Wuntatang. Adot ang mga trabaho ni Zene. Jakla mo ay di pa nagtalon, tatinansapin na padasan. Mabalin mo nga sursurwek lakay. Nga, rumbing na laing nga sursurwem, panagtalon ti kang runaan nga, panggidan dagiti ta ka dito lugar tayo, lugar may. Awan ti problema nanang. Ay nasaya at kasta. Ang di mo ka di kaya ti mapanag-apply jay ile. Oliver. Tang, kahit ko no dalagi ti pagsirkan. Ngayon kabayatan na, kumporme dita nga mabalin nga panggidan para iti pamilya. Ay na, magagara naklauna yan. Nga, makakita ka dagiti apo ko kiti inaldaw, itataad agyang kay dito yan. Angem nanang, dito kami balay da manong Oscar nga agyan. Yan tangay adamot ijay abroad isuna. Dito kami kanong agyan tapos nadamot mang bantay. Awan ti problema anak ka. Agabay mo laang ti family house tayo. Ken ti balay ni manong mo nga Oscar. Inaldaw lata nga makitak dagiti apo ka. Oo, nasaya at mo't tanapanunutan baraw. Kail ili milaunay dagiti apo kumeking ka. Ididamo kasi niyong maragsakanak. Naiyadayon dagiti anak ko ng Rona kini Zeus nga inauna
ijay kabisera. Nga patsek nga isut rason na no apay nga ada timaod nga madi nga galad na, madi nga ugali na. Ket sapay kumakunak iti bagi ket iti panag naedmi ditoy lugar ti asawak ket inot nga agbalbali wisuna. Sapay kumakunak ti kaadda dagiti naganak ken ni Oliver dagiti katugangak nga agbalin nga kabadangan mi nga mang disiplina, mang padakkel kadagiti anak mi, mang tarabay iti panagdakkel da. Ket agbalin tumetlaeng nga nasayaat nga anak da Zeus ken Charmaine. Angem nagbiddutak ka sinyong ta sa balimet ti mapaspasamak idin. Da kayo gayam nanang. Apay, inanaanom ti apukok. Anya? Ni Zeus. Nagsangsangit ngayon bay balay, nagipulong kanya. Ha? Ay nano di mo maanusan nga iwanan ti apukok. Umay mula ipa ni Jabalayan tayo diyang agyanan, kaysa kasta nga babautem. Nang, sinipat ko lang, mata pinagsawan nak iti dakas. Nagapagsawan na katidakas at babautem nga raw. Saan nga po doon dahi tananang? Sigod nga kasat natawid na nga, uno, napidot na nga galad na iti nagyanan mi iti kabisera. Adula unay, tikid di baga maket. Nagbalin nga kasi di anak ko, gapo iti pa nagrebelde na, takanahin mo nga babautan, kanahin mo nga ungtan. Ha? Saan nga po doon tayo tananang? Ay na, iti na palang agyan. Kat na kaasi mo ti apu ko, na mabuting nga agawid dito. Uri lang naglaman, di pa nang sipat mo keng kuana. Nang panang disiplina klaking kuana day jay. Tano saan kumit nga sipaten? Ay na, marmarwamat. Jak to pa'y sinipsipat dagiti anak ko. Uri sa ludsudim ni Oliver nga asawam. Never ko ida nga diniswan. Kat nasaya at matisuna. Nasaya at di panagdakkel na. Gaputa saan ko nga binabaot dagiti anak ko. Ay na, sakit babaotem dagiti apu ko. Nang, nagluko din siyang ubingin, tama pa nagipulong. Sinipat ko lang mo ta. Marmarwa misunan, di pa pinagsasaunad dakas kanyak. Namnamay kumamat nga bagbagaan na ti apo ko na, ti katugangak. Angin kanunungan na pa, ti madi nga aramid ti apo ko na. Lakay. Bakit? Anya nga tano. Surutin ta ti singasing ni nanang mo. Mayatak mo. Amangan no, agrebuilding agpaiso ti anak ta, kapoy ti palang babahot mo. Saan lakay? Talagang kasjaysunan. Alagad pabusuyan ta ni nanang. Tako na namat, iso ti mga ator ti mading ugali na. Kabailan na kano nga pagbalbaliwen ti apo ko na. Okay laking ka nga. May isina ti anak tangay na una kadatang. Di talaang mo ti balay dananang kandatang. Di talaang mo ngagnaid ni Zeus. Kanain mo lang makita isuna. Tila siguro kayo ti nanang kit may kang kayo ti espasyo. Dakay nga gina. Tapno di kasta agmaumaw di ti tension kata kayo. Ay tinagbaitan nyo. Saan nga tango umadayo trick na ni Zeus kanya? Kat amang anod at tango umadayo trick na no kanain mo babautan. Kat kanain mo kami nga natangkin ti ulo na. Uri no mapanmat makiayam ka digiti ubing dituyeng kat. Kasla imbes ko mga isot maimpluwensyaan. Kasla at dapay nga maimpluwensyaan na digiti ubing dito eh. Ha?
Kasla di kayat di kiti naganak di kiti ubing dito nga kay ayam dati anak ta. Tati ugali na nga ugali ti ubing ti manipod iti kabisera. Sanbot nga tamot. Ala, pabusoyan ta ni nanang. Ta may isa, mayatak ti singasing ni nanang ta tapno saan ka nga may stress. Pacheck nga, may stress ka kanayon kapo kini Zeus. Ta, uri no saan na ka nga ikan ti uri no saan nga sikat ti kaapan na. No ti kabsat nan ti kaapan na. Agad siyempre, may stress ka man. Ta sikat yagan anawa. Nung ungtam tumutin ni Zeus. Naging ka nga mabaot mo. Alakit baring ano isot pagsayaatan na basta laki di saan to nga may dayo trick na anakan niya. Saan? Kena pagtalkan ta ni nanang. No kasano ti panang padakkel ni nanang kata kaming anak da. Kasyay mo ti aramiden na ni Zeus. Panagkunak, nasayaat mo ti panang padakkel na kada kami. Sa bagay, nasayaat ka. Kaya nasawin, nasayaat ti panang padakkel ni nanang mo keng ka. So nga, sige, italik ko nga ro din ti inaunang anak takin ni nanang mo. Iso nga ro ti mga iwan ken sapay ko mataisot mamagbalbaliw ken kuana. Sapay ko mabakit. Iso nga saan kan nga may stress. Total, damat ni Charmin dito eh. Nataltal na pa'y tilubong ni Charmin no awan ni Manong na. Oh, awan ti mang bulbuli ken mga apak ken kuanan. Ken may sa, no saan ka nga may stress. Amangan no makaaramid tapay ti ading da. Ha? Si kamot lakay? Ag problema ka lang aro din taduan na yun ang manen. Sana bale, tadata mo dito lugar min. At damot din dananang kintatang nga kabadangan tan nga gaywan. At damot din ni nanang nga magdisiplina kadakwada. Tilang amin pampanunutik lakay. Kadeta ko na ni nanang nga, saan ka no nga, panang disiplina at ubing, deta panangunget, wala panang baot iti ubing. Ha? Tada kayo idi ka no, kat di na kayo mat binabaot. Ang marwam mat no, tigjak baotan. Isakit ko laing mat ni Zeus, iso nga, no daduman, jak may gawid tirik na, jak matipelan, tibagit. Kat madiswag. Dakisak ka di nga inalakay. Saan? Saan mapanpanunutin dito bakit? Amok nga ipatpatik mo di kita anak ta. Kahit amok mo't. Nga panang ipatag mo laeng. Dito panang baot mo kini Zeus. Iso nga saan mo panunutin ditan? Iso nga, nubilang laeng ta, manayunan da pa eh. Saan ta nga probleman? Taadan ni nanang kini tatang. Nakadwata nga mga iwan, kadigitubing. Sikamot. Ala, intan. Ha? Intakit din, hindi sila ta. Sigurado ka? Uwan. Siyak mismo nang paturog kini Charmaine. Agurok pa nga rod, ububingan. O nasaya at ano kasta? Kat nga ta Zeus, naturog nga tamot din. Diyan ka mo sa anak na di magasitayon ta. Ang mga no, makita na, ibaga nang agawid dito eh. Katag, baka no, agapadan tumanin nga agkabsat, agungat kan tumanin. Maturog nga tan, panunutik namin nga mga no, ay na, saan mo nga pagparikutan ti anak tan, nga ni Zeus, taadamot dananang kintatang nga kadwana. Agtalik ka kadakwada. Uray no natuso man ti anak ta, saan nga agbalin kini tatang kinanang. Nga ta? Uwan, bakit? Eksperyensado na dananang kintatang kadigiti ubing. Uwan nang sabsabali ni Zeus lakay. Ay na, uray pa'y te katutusuan nga ubing. Saan nga agbalin kini nanang? Uray ni nanang laeng. Anyan to lakit din no nagtipundan kini tatang. Alakit sapay ko maata pumundon na ibagbagam lakay. Ta talaga kahit ko launay nga agbaliw ti anak ta.
Ti kahit ko kumakit. Ti adabuting na iti Diyos, adabuting na iti naganakin ko ana, ti managtul no gubing, ti amo na ti agdayaw, ngan tulo dumakkel kat. Agbalinto nga nasayat nga tao, agbalinto nga nasayat nga asawa, kasking ka, agbalin nga nasayat nga ama, kasking ka. Oh, kasla mo la ibagbagan ni, nga kaslagay ni Kasin yung to, ti pagbalinan na. Ha? Sikat ibagbagak lakay, agbalinto kasking ka. Ay, saan mo, bakit? Kaslagin Kasin yung ko na ma. Kasin yung nga. Kadeti bubuyain tanong ko sa bagay. Unmit kid kahit kumut nga, agbalinto nga kaslakasin yung ti anak ta. Oh. Kadi agaramid ta pa eh. Ha? Tapno, makaaramid ta pa iti maysa di. Adan to ti, di dito eh. Ang kadipay lang gusto taduhan. Oh, kasanong no da mabuuta. Ag-control ta Diyak pala kayat. No kayat mo sikat agsikog. Mabalin ka di ayak. Maalang aron. Respetarek ti decision mo. No kayat mo mapasamat. No di ka pinakasagana nga agsikog manen. Kan maadaan manen iti anak. Sige. Ngem. Kayat kulaunay ko mga. Anya. Agpapastay ti ragsak itang labi. Itataam mo ka saan ka may stress. Natalgid tirik na. Saan ka nagungungot nga agmalmalim. Agmalmalim ba't nga awan isiyos ti balay. Kanamok nga. Amok nga. Ada pamatim nga agbalbalit iti anak ta. Tadadatang kinanang nga. Kabadangan tan. Nalaing ka talaga si ka Oliver ha. Ararcho ka na kahit wala maka-score ha. Pwede mo ka di kayat? Kayat ko. Kinagpaisohan na. Italaeng mat nga. Mariknak. Ken mailiwak ta. Saan ka na stress? Kahit masawin. Italaeng nga mariknam ti aram mo ta. Saan ka na stress kagmalmalem? Wala kay. Api nga ta. Di na palabas nga aldaw. Uri ka sa ti pa nang apros mo. Di ba? Saan nga agbasa? Ngamin na-stressa ka nga nagmalmalam. Uy nga rin. Ang imita. Karawait mga rin ita. Nabasa nga agpes nga. Wen, pagbiit lang. Basta saan ka may stress, makaarimak. Ngayon na may stress ay na. Uri di takit kita. Iso nga si ka, sana kayo si stressen. Baka mat no madama ko nga sa balit araramidem. Anya ko ma? Baka no do sa bali nga. Awan. Kasla yung mat lang. Ha? Idol ko nga ron. Dito, yung ka, yung apay. Sigurado ka nga tanga. Mapagwadan dahi nga yung. Kaslamat. Langana pa lang ka. Alakid din. Ni. Gundawaya mi tatarabasan. Itata makaari maklakay. Ta saan ka na-stress ka nagmalmalam. Ay, na bakit? Arakupin ka mga ron. Agkak na bibig mo. Bayat nga aprusak dito yung nabasan nga. Binugwa mo lataramay mo. Bakit? Nagikuko ka man lang. Na bakit? Saan ka di nga napang kalagtalo ni tayo? Mga dagat-dagat ako kuma. Saan bakit? Nagikuko ako na ko. Kasta unay ti basahan bakit? Ikatek na rodin ti pagananay mo. Kaysa runok tumat ng ikaten ti pagananay ko bakit? Nabayag dahil di nga panawanan nga. Di ta nagnaig. Uwing aron. Sipo di may si stress akin ni Zeus.
nagpukaw ti ganas ko nga naigking ka. Ngimita, kasla nagsubli ti kinabalasan ko. Kadi, alaman. Oh wow. Ang malakmang nga rod, digiti mansanas mo. Oliver. Zeddy, bakit? Oliver. Mapanam. Bumabak lang. Tadi tuyak, mat. Dito yung nagbait ang dagiti lupam. Takabayatan nga rumor sumret diti ramay ko. Isabay ko mat dati dilak pakat. Tapno dadang nga rumor titubog na. Naurnungan. Naurnungan? Una, taitalang man nga nag-rumor titubog na pakat. Iso nga. Oliver! 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 Basta ko na iti panagluwar dito bug ko, Oliver! 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 Abi kasla alalawam ti angas mo. Apay, ti kinaado nga rin mo nga ito buglakay. Naminado adara sa ka naglipas. Anya, di ka pa rin nabawan. Walo di ka pa rin mabaw kanyak. Sige latan rin mabaw lakay. Nabanog ako. Ha? Nakadata ka mo lang. Bakit? Nabanog ka? Diyan ka mo. Anong kasla, lulupoy ti bagik. Lakay. Kasla italang man ngaminan. Naikawat ti bagik. Naurnungan ka ngagpaiso bakit. Alala, bumawi ta. Dito nga tanda ti. Agsublit ti kinarugso ta bakit. Kasla ididamdamo ta ngagdan na. Ha? Idi halos rin nabii. Ngagkanahig ta. Nga ta? Una. Basta laki di sa anak nga may sisters agmalmalim. O, di ba? Awan met ni Zeus nga mag sisters king katadamat kininanang. Lakay. Nakagalgalis bakit? Una ta nagadungan to bugti rimwar. Nagganasan nga panakpakan. Oliver! Zenny, bakit? Una yung makapailiw. Mahiliwag bakit? Una yun. Ura inal daw no kastoy bakit? No kastoy katubog na. Wen lakay. Bakit? Maparin bakit? Sige lakay. Makikiddanak lakay. Mapanmot manan kanyak lakay. Bakit? Lakay! Alamangan ka pa'y lakay. Nay, kasta unit ibanog mon. Sige lang bakit? Maudi na ito yan. Nga bugak. Ala, naglalapsat nga yung digiti mulam lakay. Uwin nga rod bakit? Sapay ko maat, adagasat ko itong panag-aapit. Tapno no, maka-abroad mo, no, kumita lang mo ito, rebasit. Saan nga basit ti kararag mo lakay? Sapay ko mata, dakkel ti magkanansyam kadeta mulam. Sapay ko maa. Naglalukit na Manong arabiin nga, naganay ada gasgasat ko. Ha? Nga naganay gayak nga gagtalon. Anya tikit mo sawon? Manong aldawon, manong arabiin bakit nga mapagusto anak?
Ah, isong nagsuswerte. Nagsuswerte man di kiti mulak. Nalang to dagiti mulak. Nalang tumot. Dete, anya? Amumlat na. Dete mulak mo't si kala kay. Malakit din. Kanim ko di ta pabalong ko yung kan. Dati may ko yung danon nga kanem. Ginanakan to pa eh. Ni tatang mo't deta sumungan. Uwan nagpaiso. Ang dardaras mo't. Anya nga tati may naibaga. Tang. Daka mo tatang. Di kayo nadano ni Jay Balayaw. So ngayon bayag dito yan. Taltalunan. Naibagal daw yung tatang. Naibagal daw mo mate, Zene. Oliver, Tang. Anya ka ditiran tayo, nakaditiba kayo. Ay na, masurudak kininanang yaw. Ha? Tang? Kilaat mo't nga nagbalit yung ugali na. Anya ti kayo sa tanang? Kanayon nakbuton nga apaan. Yakbanan mo. Sakbut ti pagpupungtutan na nga kanayon. Sa maysa. Di nakpay kayat nga kaidan. Anya? Anya tatang? Baka mo to ada basulyo. Baka tayong naramid yung amadi nga di na kinayat. Baka kat no... ay awan na pulos ti amok ay naramid ka. Sigud mo't nga nasaya ati langin-langin me kininanang mo baraw. Amum da ita. Masama manu kami nga agapa. Ha? Baka mo't no... Gapot kinabakit lang ni nanang tatang. Isong kakasta nga. Saan? Ore, bakit kinlakay kami kininanang yaw? Nasiglat kami pailaeng. Agim kilaat nga nagbaliw. Anya ti kayo osayon nga nagbaliw tatang. Anya ti... mangibaga kayo man ti nagbaliwan na nga ibagbagayo. Ay na. Kanayong kami ide nga kayda nga nakalalailo kami. Nga uri no kastoy titawin minakit mapagustuhan mibitirik namin. Agim, saan mo titan? Kanay nga agpupungtaw. Nakamot ha. Uri awam mo tibas basol ko ka pagsawsawan na kidaing. Anya? Anya tatang? Ay na. Tunggal to sumangpetak. Agbugbukaw. Kasaritak mo't nga nasayat. Mapanakit di bugkawan ay. Iso nga agapa kami nukwa na. Diyak maawatan tatang. At kidawak bang kada kayo baraw, balasang ka. Tang? Anya din tatang? Isublimi mong pailaeng ni Ziyaws. Anya, tatang? Sunsamot ti makagapuno ape nga nagbaliw ni nanag yaw. Ay na, kasta unay ti loko ti anak yaw. Pagsawaan na't dakas ni nanag yaw. Ang tip-tipilan mo tay bakaut. Ti di agungat. Anya tatang? Makababautin sigurun ang ay nadina pulos arabidaon. Nga uri no, pagsawsawan nan, tay baka... Anyang kakapagsawsawan tatang? Anya ti kayo asawang tatang? Ay na dinapay ang mga dayawan, nilulang na, ninanang yaw. Bakit amarites, ti awag na kininanang yaw? Ay na maulawak. Anya? Kinuray siya. Lakay apil lagsaw, kuribet-bet kung kurana kanya. May bayaklatan na. Ungtak kuma ang kagura nakmat ni nanang yaw. Palkak kuma ang isyak buti palkan ni nanang yaw. Anya? Ay na, Diyos ko, dahil nga siyos na talaga. Yakamaw. Talagang sanga. Pinanindiganan ni nanang yaw te sa una.
Nga di na amo nga bautan ti anak raw na apo ko na. Uray no makababautan na. Iso nga may stress siyak ti pangipikpiksaan na ti pungtod na. Ay na, manong nga rabiin nga jak nakakawel. Anya? Manong nga rabiin nga awan ti labing-labing me kinyananagyaw. Iso nga isublik malaingin ti apo ko kada kayaw. Ay na, ni nanang ti agdesisyon na tatang sa nga da kayaw. Ay na, di nakit di kayatin. Aging ka kano nga di na mapagbaliw ti apo ko na. Saan na nga isublik kada kayaw. Tay nga rod pride kong kunana. Anya? Ingka isublin ta apo ko ta. Kaday ta ti rason no apeng agpungpungtot ka kanayong kunak. Tigid isungbat na. Ay nasaan na mabaling. Tay nga rod pride count. Anyan tulat panunutin da kanya count. Nga nalay nga klas sumao. Jakmat maaramid. Jakmat mapatakderan. Ay na. Pagbaliwag ti apo ka. Uray no bagbagaan na kan nga maritis sa bagay. Nga kurkuribot ba? Uray. Uray no makababauteng kaan. Ay ti makadagas bagay. Sakbot ti paghipap papasam ti pugtot mo. Iso nga barok. Balasang ka. Alain nyo. Pangasin nyo. Alain nyo. Ti anak yaw. Sakbay nga agbagtit ni inayaw. Sakbay nga agbagtit ni nanang yaw. Apa, yun ka dito, Sene. Nang umay ko kumalain ni Zeus. Kinasarita na kami ni Tatang. Ha? Kat madi ka nung mati. Aramidin na kada kayo. Ay. Ala. No di yung madisiplina ti anak ko nanang. Baybayan nyo mo, di yung mabaot, di yung kabailan nga ungtan. Amon tilatan nanang. Ha? Ang baotom ti apo ko ay nasaan? Saan? Saan nga ti panang baot ti solusyon tapno agbaliw ti anak, ti ubing? Anya ti kahit sa nanang. Baybayan nyo kadilatan, kakasat araramidin na kada kayo. Nga basbastusan na kayo. Ay, kwa. Kabailak na ita. Kabailak nga pagbaliwan ti anak yaw, ti apo ka. Iso nga dito'y nalaan. Ni, si Yus makatiman, anak ko. Apin na nang. Ay, umay nakakumalaan ni nanang mo, tagyang ka man ijayan, ngam saan kunak, taga pa kay tumanain. Uri sinot pa panak. Uri ni nanang nga naungot. Wano ni, bakit namarito sa kuribet-bet? Sula iso, uri sino pagyanak? Ay, nagloko kan si Yus tila, nagbastos ka nagsasaon. Ay, kitagbeso, met. Ay, naglaad ti ugali ng talagtartarayan. Kaya tiyo kadiday tananang, gawawagan na kayo, bakit amarites nga kuribet-bet? Kinitatang, lakay apilagso nga, kuribet-bet ko na namot. Ay, gagangay lang ti ubing dayta. Ay na, bebe amlatan. Angim nanang. Agreklamo ngor ni tatang. Bebe anyo, ni tatang yaw. Angim isubot pangipikpiksaan nyo ti pungtot nyo. Tadiyumot mabaot ni Zeus. Talaga nga jak bautin ti apo ka. Tapat siya nga mapagbalbaliw ko isuna nga jak babautan. Jak to ba'y binabaod dagiti anak ko. Nasayaad na nga di makal. Ay naagsabali mo't ni Zeus kandigiti anak yun nanang. Agduduman dagiti ubing. Tadigiti anak yun nga na-impluensyaan. Ngayon ni Zeus na-impluensyaan dagiti madit ugali na nga ubing iji kabisera. Ay basta. Kabailak kunak. Iso nga, saan nyo palalalain ni Zeus? Aging nga jak mapagbalbalew ti apo ka, saan nyo nga alalaan?
Ay na. Agap-apa man ti bakit kay lakayin. Mangigpay dito ilakay. Uy nga ron. Ay na. Karinip tuog kada. Diya ka mo no. Agibubuong sapay ti plato ni nanang. Day tati ko na akong ay lakay. Ibabawitan ti anak ta. Kaasimot ni tatang mo. Kinawan mo ti pagbalbaliwan ti anak ta. Data nga mismo nga naganak ken kwa na ti rumbeng nga mang disiplina ken kwa na saan kid dingan ni nanang mo. Kat anati ko nagid di ani Zeus idinapan mo kinasarita. Kat oras sa dinot pagyanak ko na namot ang di mo't kahit ni nanang mo nga agsubli ni Zeus ditoy. Iso nga kasarita man. Na pride unay ni nanang mo. Kasla di na kayat nga aklonen nga nagbidot isuna. Nga naatiw isuna. Kasla pakababainan na nga saan na nga matakderan ti sa una. Ay na, may stressak matlaka ano kastoy. Ha? Anya tiket mo sawan? Madimot agbasa. Ha? Una ta panpanunutik nga rod. Saan ta nga agproblema nga agpaison kini Zeus? Angem agproblema mo't datatang kin nanang mo. Kayak ko naman inanang. Hamula ta pang panunutin atap no. Saan ka may stress? Bakit? Jakmat may gawid ti riknak. Jakmat may gawid ti panunot ko. Talaga nga, madanaga na. Eh na, saan ngamin hanggang hamoy balubos nga may stress ka, bakit? Tapno sa anak mat mapektaran. Api ka mapektaran ka. Ikit no may stress ka. Di ka makaaram. Di sa anak mat mapagustuhan, bakit? Anya, nasisisita pa dito. Data kinaari mo lakay, data anak ta, data kasasaad na. Diyos ko kamat, grabe ka. Kasin yung madanagan iti anak mi amangan no amin pinsan nga maiturong iti dakes. Iti dakes adana ket saan minton nga maatur pay iti ugali na ket agbalinto nga sakit ti ulo saan laeng nga kada kami nga naganak ken kuana saan lang nga da kami nga pamilyana no di ket agbalinto nga salot wenno sakit ti ulo ti tilipunan nga kunada ti sabali nga tao baka agbalinto akas la kadigiti dadduma dita nga loko-loko tirong-tirong basagulero baka agbalinto met kasla dumang nagtutubo nga iti nasapa unay nga tawen daw no edad da ket amudan ti agbisyo. Ti amo gidi kasin yung ket makatulong dagiti naganak ti kini asawa ngem saan met. Ta ure isuda ket awan ti maaramidan da. Nairamoten dati Sara ti anak ko nga inauna ket kas nalagrigat man nga pagbalbaliwenin. Isu nga nagkamangak nagtakli na iti programam kasin kaya't ko ti agpabalakad kada kayo. Anya ti kasasayatan nga ramiden mi tapno no ti kasta ket mapagbaliw mi pay ni Zeus. Amangan no ti panangited mi unay ti atensyon mi iti inauna nga anak mi ket mabaybayan mi met ni Charmaine nga inaudi. Bala, aguri ka. Oh, apa, hilakay. Ibagang pa yan surat mo ha. Ha? Damagin pa no kasano nga agbasa uri no may stress. Anya tilada ka met si ka Oliver deta balat pampanunutin mo. Alan baka muda. Damagin kin kasin yung. Ti anya malin. No kasano nga uri no may stress ni Melinda ket mapagbasa na lata. Tilada ka mapainak mang damag da ito si kamot. No kahit mo si kato nagsurat. Alan ay baga mo na. Ket di maiwasan dita para ka-stress mo. Ay kasano no kanayon ka ma-stress ta di kanayon mo't nga di agbasa. Eh di kanayon nga awan ko ata. Anya ko damagin nga rod. Damagin kinikasin yung nung anyat aramidon na nga. Ne, amom agaw awir ti ubing ni Melinda. Ket siyempre ma-stress.
anyat araramidin na, anyat iti sikreto na. Tapno mapagbasa na lang, tapno no, adda mapasamak na ta ka siya. Tinanda ka na, ta panunot mo si ka Oliver, detalat importante king ka. Wala na. Please, bakit? Sikat not may baga, agsurat kan to king kuanan hanga siya. Pasensya kayon kasinyong, ta istorbo dito yung asawak, ta bayat ng agsursurat akit. Mapanak kurkurirwan. Balakadan dakman kasin, may papan iti panang disiplinak iti inaunang anak mi nga ni Zeus. Kadagyaman aklauna iti anos mo nga nang tedbiag dito nga pasaritaak. Agyaman akmet kadagiti makaitit ti balakad kasin, more power to your program and God bless everyone. Agtarna ka, tiya Oliver, awanin, agpakada akon. Wala na alpakad. Makamuka. Tuy ag problema iti anak na pagayam mo. Kinijipi ko ang agtarna ka man. May stress, lalo ka may stress ka, lalo nga agdiagbasa. Zenny,